खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी लावख्रिगुरि गामियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारिजों लोगोसे बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंदों। फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मैया एबा 2 आगस्ट खालि जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिलनि लावख्रिगुरि गामियाव इउपिपिएल दोलोआ जयनिं हाबाफारि लानायजों लोगोसे बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि मावथि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोनि मावनाय नियम नीति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै सा 60निबो बांसिन सुबुङा जयनिं जाफैदों। बे जथुमायाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि लकनाथ नार्जारी, जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि सुलिमान नार्जारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ बे सैथो दिनैहाय बिपिएफनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन राजनीतिक दोलोनिफ्राय जिसिबांनाखि जयनिं जाफैबाय बे जोबोद माने आसरित धरननि जाबाय आरो बेबायदि जाबाय थागोन आरो परबर्ती समायावबो बेबायदिनो लोब लोब फैदों आरो जयनिं जाफैगासिनो दं। बेनि खारनानो जाहैबाय मानाबागेर बिटिआर खुंगिरि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे सरकार दं बे सरकारखौ मोजां मोननानै दिनै गुबुन गुबुन जाथि जनजातिफोरनिफ्राय बे जयनिं जागासिनो दं। बे सोमोनांथाव। दिनैहाय 65 जयनिं जाबाय आरो दंबावो आरो हिसाब बेयो फैबावगोन आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो जयनिं जानांगौआ दङ। बे अनसायनाया जोबोर आसरित सोमोनांबाय जोङो। आगोलाव बेबायदिखौ जों नुफेराखैमोन। दा जेबायदि सोमोनांथाव जयनिं जादों आरो जेबायदि अनसायदों इउपिपिएल दोलोखौ आरो बांसिनानो प्रमद बर'नि मावनायाव बिथा होनानै गासैबो रायजो राजाफ्रा जाथि जनजाति बिसार गैयालासे बयबो जयनिं जानायाव फैबाय। बिनि थाखाय आङो रायजो राजा साफ्रोमखौबो सानथ्र'हायै गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनो आरो बेबायदिनो जयनिं जाबावनांगौ गोबांथार दंबावो। আজি আমার লাখরিগুড়ি গাঁৱত মজাতি প্ৰাইমাৰী আণ্ডাৰত মিটিং পাতিছিলোঁ। মিটিং বহুত ভাল হৈছে, বহুত মানুহ আহিছে। মিটিঙৰ লগতে আজি গোটেই মুঠ টোটেল 60জন মান জয়নিঙো হৈছে। কিয়নো আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত যিটো কাম চলিছে, প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক ভাল পায়, প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ চৰকাৰটো ভাল পায়, মানুহবিলাক আহিছে আৰু জইন লৈছে। আজি মানুহবিলাকে গম পাইছে যে ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰত বহুতে চাইছে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে। ৰাস্তা ঘাট 1 নম্বৰটো হৈছে, মানুহবিলাক ভাল পোৱাটো শান্তি হৈছে। এই শান্তিটো ভাল পায় আৰু ডেভেলপমেণ্ট যিমান হৈছে এইবিলাক সব ভাল পায়। এই 4 বছৰ 4.5 বছৰ ভিতৰত বহুতখিনি ডেভেলপ হৈছে। য'ত মানে 17 বছৰ হাগ্ৰামাৰ চৰকাৰৰ সময়ত ডেভেলপটো হোৱা নাছিল, আমাৰ 4.5 বছৰৰ ভিতৰত বহুতখিনি ডেভেলপটো চাই মানুহবিলাক মানে পাব্লিকবিলাকে বহুত ভাল পাইছে। তো সেইকাৰণে আমি ক'ব গ'লে আগৰ যিটো চৰকাৰ আছিল সেই সময়ত বহুত কষ্টত মানুহবিলাক আছিল, শান্তি নাছিল। আৰু এতিয়া বহুত শান্তিতে মানে মানুহবিলাকে বসবাস কৰিব পাৰে, ৰাস্তা ঘাট বজাৰ দলং অহা যোৱা কৰিব পাৰে, শান্তিতে মানে হ'ব পাৰে। আৰু আগৰ যিটো শান্তি নাছিল এই শান্তিটো মানে এতিয়া মানে ভাবিব পাৰিছে, মানুহবিলাকে মূল্য মানে দিব পাৰিছে, মানে শান্তি কি হয় আৰু কি শান্তি বস্তুটো কি হয়। লাখরিগুড়ি কৃষ্ণ হাসদা। আপনি যে আজি আজি মানে প্ৰমোদ ছাৰকে ভাল পাইছে। আজি এই কাৰণে মানে বিজেপি দলৰ পৰা আমি ইউপিপিএলত জইন হৈছে। 40-50 জন মানুহ আৰু বসগাঁৱৰ মানুহ আছে। ভাল পাইছে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰকে। সেইকাৰণে আজিলৈকে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ লগত মই থাকিম, এই লগতে মানে কাজ কৰিম আৰু সেইটোৱেই।